I veliki pozdrav svima, Srđan Kirby ovde. I danas ćemo se posle dužeg vremena opet družiti zajedno. Pa da vas pitam, kako ste? Šta se radi kod vas? Ima li šta je novo? I sva ostala pitanja koja vam postavi komšija preko puta vas ko meni ne znate ime, nego mu odgovorite da je sve super i ako znate da će vas to sutra opet isto pitati. Nego, kakve ovo veze ima sa današnjom temom? Pa i nema mnogo, nego samo sam htio da se prisjetim ovog osjećaja. Iskreno, do jaja je. A današnja tema videa je, mogu reći, unikatna jer se bavimo prvom srpskom mangom. Ko volisti? Vežite se, polećemo. Prijatelj kanala, stranica. Manga Ko volisti objavljena je 27. juna ove godine na sajtu Blacktoons. Ko volisti su prevedeni na engleski jezik i cela manga je na engleskom, dobro i nije baš cela, o ovome ćemo kasnije. U saradnji sa kreatorom ove mange, Serbom, odlučio sam da vam prikažem put kako je nastala sama manga. Samo ideju da Ko volisti nastanu kreatoru datira još od pre mnogo godina. Često je voleo da mašta o herojima i zlikovcima, te je sve te ideje krenuo da zapisuje, počeo je crtati skice. Tokom njegovog faksa upoznaje grupu ljudi koja mu je dala ideju da počne svoj prvi strip. Iako je u početku ta ideja počela samo kao ideja, kreator je jedno vreme to izgubio iz vida zbog raznih dešavanja na faksu. Ali to je bila njegova drugarica koja mu je uvek govorila da uprkos svim dešavanjima da nastavi da radi na svom stripu. I pored svih stvari koje su mu stajale na putu, on je uspio da Ko voliste na početku predstavi u formi knjige. A posle nekog vremena je uspio i da osnuje tim za pravljanje ove mange sa ljudima koji ga podržavaju, te je počeo projekat koji je skorije krenuo da izlazi, a o kome ja danas pričam, Ko volisti. Sama priča Ko volista je imala previše promjena, kako zbog samog kreatora, tako zbog dolazaka i odlazaka ljudi u samom timu. Zbog toga se prvi chapter i priprema priče radio više od pola godine, a ovoliko vremena je kreatoru dalo vremena da se odluči da iz horror žanra pređe na fantasy. Promjene su doživjeli sami likovi koji imaju imena sa naših prostora, jer želja kreatora je bila da naše fore, istoriju i kulturu prikažu što zanimljivo svetlu kroz običan strip i da pokaže da i mi možemo nešto zanimljivo da pustimo u svijet. A ako uđete na sam strip, možete vidjeti dosta referenci sa Balkana. Prvobitna ideja je bila da chapteri budu na engleskom i srpskom jeziku na ćirilici, ali zbog neočekivane velike potražnje sve je na engleskom jeziku i sve je dostupno besplatno na sajtu Blacktoons. Inače, taj sajt je pun novih stripova i manga kreatora koji žele da se probiju, a zajednica tamo je dosta aktivna što pokazuju pregledi i ocene na istom. Sam prvi ark koji izlazi imaće oko 10 chaptera i služit će da se ljudi upoznaju sa dobrim dijelom glavnih likova u priči. I prava priča počeće tek nakon prvog arka. A razlozi za ovakav početak, koji se možda nekome neće svidjeti što je korektno, ali mišljenje kreatora je da moderni nas previše brzaju s upoznavanjem sa glavnim likom, tako da zanimaraju upoznavanje sa čitavom grupom. Kao što ćete primetiti, sama manga podsjeća na već dosta poznatih mangi. Što je jeste istina, jer je inspiraciju vukao iz nekoliko poznatih naslova, kao što su Naruto, One Piece, Rise of the Shield Hero, Konosuba, MHA, Goblin Slayer, Hellsing i tako dalje. Primetit ćete dosta sličnih scena, već u prvom chapteru, ali priča je, da kažemo, koliko toliko posebna na svoj način. Prije 10 sekundi ste čuli da sam spomenuo Goblin Slayer, pa vrijeme je da vam otkrijem jednu tamnu ili svetlu stranu ove mange, a to su intimne scene. Imaće ih ne previše, ali kreator nije vođen logikom cenzurisanja, prilično je realan u smislu da ako parovi imaju 18 ili više godina, što ne bi spavali zajedno. Tako da verujem da ima za svakoga po nešto. Možda će biti neki komentara tipa da ovo nije prava manga, što jeste tačno, ali ono što je također tačno, jeste da se crta u manga stilu, jer kao što dosta ljudi primećuje, dosta se lepše prikazuju emocije i radnja preko manga stila crtanja u odnosu na druge. Uspesi ovog stripa su odlični, s obzirom da je skroz novi na sajtu. Vrlo brzo su publiku zainteresovali, tako da ideja da se ubace naše imena, brendovi, Srpsko carstvo, Jugoslavija, pa naravno i Jugo, pun pogodak. Ljudima se ovo dosta svidjelo, te su za kratko vreme na sajtu bili u top 2. Link da pročitate ovu mangu imate u opisu videa. A ako imate neka pitanja oko ovoga ili oko bilo čega, pitajte me u komentarima, Discordu, Instagramu, bilo gdje, odgovorit ću vam. Trenutno poglavlje izlaze nasumično, to jeste možete očekivati od 1 pa najviše poglavlja mesečno. Cijela ova avantura oko nastanka naše prve srpske mange se završila, tako da trenutno današnja priča ove mange izgleda ovako. Želja jednog naroda za slobodom i mirom dovela je do vekovima dugih ratova u svetu podeljenom mržnjom. Ratovi su bili kobni za zemlju Kovoležan, a dečak po imenu David odlučio je da stane na kraj nepravdi i ubijanju ljudi. Veliki svet pun avantura i misterija čeka naših heroja, koji uz pomoć svojih prijatelja Sara i Frankija nastoji da dostigne svoj cilj, a na tom putu mnoge zle organizacije već uveliko vrebaju u mraku.
čekajući da naši mladi heroji upadnu u svoje zamke. Hoće li David ovaj truli svet pretvoriti u svet bez mržnje? Samo vreme može reći. Iskreno, priča zvuči ok, crtež je solidan, čak i u nekim scenama prejak. Malo drugačiji art style ima prvi i drugi chapter jer se promenio artist, ali mislim da to neće predstavljati neki problem. Moje iskreno mišljenje je da ovaj projekat vredi pogledati, podijeliti ga sa drugim manga anime fanovima, jer ako već volimo da podržavamo sve što je tuđe, ajmo za promjenu nešto što je naše. Vaše iskreno mišljenje bih zatražio u komentarima, također podijelite ga sa nekim svojim drugaricom jer i to svima značilo. A ja vas pozdravljam do narednog videa. Pozdrav! Da, Vuruna, jebi ga, ovaj video nisu Boruto teorije, tako da nadam se da ćete mi oprostiš. Hvala svima koji su gledali video, hvala i ostavite like i subscribe.